Omampeni abedi echire eye Professor Nana Agyei Sikapa akoja eye Brazilian ambassador ne Ghana abonabasu awedwuma pa obeboy wo maimu. Na omampeni abedi echire Professor Agyei Nana Agyei ne smart dwe echire mi say ene wanwa pa se ne Ghana mountain so betia ena Ghana mampeni John Dramani Mahama kwa wana ebehye na nan sa wo echire mu a Ghana fo aba yeto ye ne to mampunto sabi nya nipa obedi Ghana mampeni ade. Ministry of Gender, Children and Social Protection HMA eye beye 70% or more enya faso e wo lead program le so no se de o mabrabo ekoye nto mo hwanim so betimi afrimu. Na Enquires prema ntem suafo ene eye Greater Accra eye Regional Security Council mpanifo ade nafu pode aduonu baako ede ama eye Laboma Beach for so momode anjujiro mo dan tungu bebia woni osikam entesa 21 days umbedwene nyina atoagu. Semamufo mo so menya ade adesrekrata ade akoma eye PURC fo HMA ye nsuo hu ha wo mo famu no ache. Wakopie mu ewo framantem maame bi wakwakwa wi obi ba okwakoton eposifo akene so nkodam emfinhia no emiensa yede mu nkire mu ebesam mu ensam no pina na ka ho a yesi so nkonwa besam mu se enumre no nsia kase wodi ro ha ne nsia ekire po enkron kasa fidie so na yaka mu se dwumako bi abo mem mbodin bo mo bono kankanen yede live band ene di dwuma entemesra wada dwumade bi a wodi abehia mfidie no fa koda wo no yemesomsompa wate ebi a wo ya wedding wo ye yie wudi wa woda birthday parties ahoto anam wo graduation na wo ye no fa beda yen ana church programs event bi a wo behia live band wase no fa koda ne field group band tiedi ne ye eye field group band ye ba wani ba se dwumade pam if you say your quality sound your professional instrumentalist and your quality instrument yenum abo no so the form pass na nanom enantem ye kira kwan ye ye watema committee 22 Paulo so inside honoma ene butum ya homa trofo na 0242 965 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741. Me can phone su papa be dwama so ade ama weekend dey se wa amani to yewramu dada no ntini dwumadi ahodro na na betimi akoso efiti anumre ya ekosi Sunday anumre ne de dwumadi be koso ebe yie ayefra bedin to ene de birthday parties ahodro a eno so nsuo ana wo de be som ahoho ni ntibomode asa wonsa betimi aka Lumba supani bi oba DLFM ye hanoma ye wo North Legon City Wisconsin International University onsa ebetimi aka eye Lumba supani bi na sawo pe bebre na eto aton dia na wa frame penny 0549 889685 and 0549436616. Ye ka mo sa twede yampon yankopɔ ya adoma osana bosome wumi ne toso dunan ekopem ne de toso aduasa bibi ba na adokra na eba no eba betodwa ewo prampram entibu ahone yenkɔ wate na prampram afahye ne bredu eye prampram homoho festival na ye fast trade ana fi prampram na matren kunyam di dwumade sunku we no ebrewa ebetodwa ewo prampram Anglican Park na ye fast trade cultural and food festival emu be de pa be kikim enya semwa if you say music and cultural display betodwa enwom to na afi asa betodwa ya fade ne ntade de be ye ho nya semkuma eno wachi nso da etoso eye miensa kro no wani beje blutam ye be ye nsane dwuma tete de etoso and the same thing insane dwuma tete adwuma bi apeso osuane bra honom obaje insane dwuma tete kwa kapre wuntua bi umpewe na peka ya motom eno wachi ede etoso eye num konsia no so no ye be ye art and drawing competition eno wachi nso tese na eating competition enwom ne ade betodwa rap nyina ka homedofo yi eho be ye de ye be san so ye 24 hour economy ye bedidwa atone ma akoto ne ma ho no ma ye ndada we be ye de se na watwe mienu ntema pram eho boss pant bo ho na ye nko wate na ho de na ye papa mesra wada enyi hu mfamfini visa framfama passion no medofo wanko bia na wala waja ho pam we na adwumaku aso asese ye ntena se ne ye mfa ne menu sen ka se ebo no mu kiremu no emesemo akenkafo benu ayase nkonwa no edi ameje so ye wofa ose ade ayo de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mawutedin ene bantwere bonana otafrija mene mo fa ase ba Adjoa Agyei Sikapa udini bio Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kase bo no ekire mankasa ebesemo DL News. Yamamo akwaba afitu mlika ne hia yen
ewo Facebook and FNC YouTube na yɛmfa kasebɔ no enkyiri mankasa ensɛmom yɛnhyɛ kasebɔ na se emfɛmfiri o my Ghana ya sante mantemu ina abraho sama efra sante mantemu kumase eba ekyirem sɛ owura bi a ne din ade kwaku opoku papa yi esu sɛ wanya mfinhyia no adue wɔtwe enkron 89 years ene wanya na eja atɔdan bi a eno no yɛ 5 bedroom eja atom ama na hye ne nyinaa ewo asante mantemu apotuoja na nka ne kyerem sɛ eja na tɔ hɔ no mo no na ne fie no ɛbɛn God's Way maternity clinic ayi no ɛwa asante mantemu kɛse openi kyɛ sɛ wahye wayɛ twede ya mpɔnyankopɔn ɛdiam na nka ne kyerem sɛ owura na dan no anase fie ne yɛ ne dia no ne din ade Mr. Ernest Boateng na wɔn mu kyerem sɛ in fact eja na tɔ hɔ no mo no na nka nyɛ owura yi nko na ɔwɔ hɔ nanso ebi ho yɛ ha na mu firi hɔ no mu pie ya papa ne din ɛde ɛyɛ kwaku opokui wayɛ twede ya mpɔnyankopɔn ɛdiam na mpenisi sabe de oba aten de okonso aten de ogina hono mo na aten to de yenkwa sentiment em na ya ni diwo mensa obo adwumaden edmo no ma wayɛ mpenifo mo kasa edema odumigya adwuma yeko no ɛwa sentiment mi sɛ ne sɛ nsɛm we na si ye no emu nkyere mu pa no ɛne sɛ yenkwa ne kyerɛ enumere no yenkwa gye nkyere mu emfemfe ne nkyɛn diwo yes sir majo ye me na mpacha komo ye me adom ye tia pɔ na mo nso oba de akyɛn enumere de yante asempa enkra ye sacrifice sentiment ma poto gye kyerɛ mi sɛ owura bi a wanya mfinhyia dua wɔtwe enkron yedi ndi kwaku opoku eja hye no ensɛm ni kura be na wom mini amede ncha kɛse free odum ja so wa sentiment ebre wo ni wɔtie fo nyina ɛyɛ enra anopa no 10:35 hours no na yɛmrante a mo the regional headquarters substation inyanti yɛsɛ jabi ato eputoja na ɛsɛ omo to America na omo kɔ na mpa omo duru hɔ no eputoja near God's Way maternity clinic no na eja ato dan bi mu a ɛde pa yi tina ɛhɔ nyinaa yɛ nwusie kumo impo mranti omo duru hɔ no na ɛsɛ firefighter ba kokora esi na otimi ekɔ nanim ehu sɛ kwan mu da hɔ ansa na car no ɔma direct ne kakaka ma wakɔ ti ɔmo duru hɔ no na esense nwusie na ekumo nti wɔ operations mu no duru hɔ na nwusie no dɔɔso a ɛsɛ ɔyɛ ventilation so ɔmo yɛ ventilation kakra na ɔmo timi ewuram so ɔmo wuram no ɔmo gana ɛbra sewie yɛ no na ɛsɛ ɔmo yɛ search and rescue ti ɔmo duru hɔ na ɔmo hu sɛ yɛ papa a wadi mfie 89 yante asempa na yɛsɛ eja no ato no ama onte asase video na de no esi aputu eja no ye bi sasa na matuma nhwemu ahu de kode a ema eja no to fie honom me no ka say na no pay investigation team no esa ekɔ hɔ ekɔhwɛ eye nhwehwemu ehwɛ de nam so ma edija na bae na emum no mintimi nsisu dia sɛ electricity na sɛ so obi gya ne bibi ne si so ene bae nti omu so omu yenhwemu ti me sure sɛ omu de ba ebema mu nyina ma so ate na yansa mi sasa eja na to fie no no nko na wadan nim ana foforo kan no omo so te biam ti sensese preliminary investigation such as Jano esi no in fact if free medan ba kunum ene ba omo apartment nim nti esi no na chese this old man ene ne yire ena ne nananom na abrewa ne de odware ne nananom wo just an adjoining building a story building wo ifie hɔ a nti ne nana ba ko si niema no ne hu se musi kumu na je se sokofre na baba na omohwe so mbetimi eyi omo nana enti yinya ne se no waye mrekaka obi a waye mrekaka enti odampem omo try of prefer ni paso so na musi ni nti na fe do bi entimi enko in fact na musi na kumu travel aba kwan ni mu nyina ti na eden we betimi ko ewuram na watimi akwakoyi no nipa de na ebi wo ho de but the way na musie na sia yi nti no
na edin say obi abetimi owura makwa yi no say na mu no we ye wie bibia no na mu no ye ma police fo a omo yi ebefa omo enim say omo de ko mortuary right di o men say na was a panama bo hwehwem anumre wo di asom di kase bo no penyi me so me das right enti openi a wote ne nkan oka wonom ekasa odumija adwuma ye konkura beta ewo asantementem kumase ne din do mensa na wote ne nkasa horo sema asi asantementem kumase a openi pa wanyini a ne mfie no waduru mfinhia de wotwe nkron na 89 years ne din ade kwaku opoku eja hye ne dwere be ewo apotuoja wasantementem anumre yade mu nkyeremu esam yanto akase bo no so na yemonwura mu ewo Ghana mampeni yam papa banam oboada John Dramani Mahama Kache na yam papa enaduen waye nsakiremu ewo na mamuom na Ghana mampeni ame nsakira ya waye ede afa na so afom dibrem wo na mamuom no edi kan mahebadwane adema adehia wonom ewo krote kole abato mpesu so oniminyamfo Dr. Zinato Agyei Wallens Ghana mampeni aboni din so no onkonkwaye oswafo omen obadayen atenaye abodie mu nyansape ana afi nso abefo kwa edidwuma mecha Minister for Environment Science and Technology ni nyina hyehye pa Ghana mampeni edigu akwam abo asaba na membo hyehye be konkane na bohye kwantempo de Ghana namso be kudu bohye so no men yempuntu ayepe no yansa etimi aka na hyehye ya beto abonten we kire sei aka ne oswafo no no ohwe oman Ghana ya tenaye abodie mu nyansape ana afi abefo kwa edidwuma oniminyamfo Dr. Mutala Muhammad onyana ba bi koye no sese Nyankopɔ ya atoma omen yanya nanam sini obegire mabɔ adwumaden asom oman Ghana na Ghana mampeni amana nso wa sanso abɔ boko central mahebedwane oniminyamfo Mahama Yorga ono no bɔ adwumaden ademadom kase wo mahebedwam sɛ wanom banu dini na wampeni abɔne ndi sɛ ono mprempren onkwankwaya oswafo a obɛhwɛ oman Ghana Enquires amamwom ahinse ne ho hyehye so ana afi nso esom hyehye so mekire Minister for Local Government Chieftaincy and Religious Affairs make say wa free ndi bre say dom kase ba no dino mahye bedwam ne de sese no de ato ba bi kura na wei ekire mu a Ghana mampeni enedua efiade ya na ye osana bosom de toso nson ewo mfimpim ye ne de nsiam a ogina Ghana mamra eye atekre 78 eye cross 1 na afiade ma oman Ghana ye 1992 constitution no so a ema no kwan se omampeni betuma sekire na memwo omampeni enedua yi watimi atusa na mompa ode boa na Ghana man yakwa anim ewo mpuntum na yakasa Dr. Zinato Agyei Wallens oye yam papa akane omampeni wanya ba bi krom former president Jerry John Rawlings ne bano no and afi former first lady na Kunadu Agyei Wallens twidi ampo Nyankopɔ to nsa frɛ wom no no omasene mu ade pa ne okwakoba adwumaden akoso oman Ghana ya na tena ye abode mi nyansape ana afi abefo kwan fase dwuma ewo manyim wan fancy honom Ghana mampeni asanso asesam a wabɔ ne ho moden abɔ panipa ne din ade Dr. Kenneth Gilbert Agyei din so no ɔma ne ho moden enkoma adwumaden sɛ asɔye hwɛ enwuma adansie ne apadie so oyi na firi honom okwakoba adwuma sɛ ɔsoafo no okoda oman Ghana ho bambɔ nsɛm anom mekire Ministry of Defense enti na okwa akwahye akane oman Ghana ɔsoafo no hwɛ oman ya ho bambɔ nsɛm so Dr. Edward ɔmane bo ama anemu na eye oniminyamfo Kenneth Gilbert Agyei no bɔ adwumaden asom sɛ ɔsoafo oman na kane na ɔhwɛ eye enwuma ana afi adansie ani nsuo ho sensem so oman yi mun sɛ Ghana mampeni ede defense ministry no akwakwahye ne nsa na Ghana mampeni esan yi oniminyamfo Ahmed Ibrahim sɛ ɔno aka no bɔ adwumaden pam edema oman Ghana local government chieftaincy and religious affairs they say we no so no anonkwankwahwe me wofa say ne din ede Kenneth Gilbert anemu no nkɔba dwumaden say minister of works housing and water resources ono so kwakɔba dwumaden say no Ghana man peni hye ode aba bonten no enkrata no ode farm oniminyamfo Felix kwachi ofoso no ekasa de man peni wo man peni aka kiri dwumadie so a ɔkyerɛ mu Nyankopɔ yɛ atoma Ghana man peni hwɛ ne mu say appointment committee our parliament but to man dwumadie so ani a ma akɔsoma man na sɛ we ni nsakira Ghana mampeni waye e wona memu manu me de mu nkyeremu esem
Yanto akasiebo ne so ne da so a ejina nsakiremu omampani John Dramani Mahama eye ne so a na esan se eye onyonyamfo Mahama yare gasese omampani ayi ne so no ana nkoye osoafo ne hwe nkrasi amamuo ahinsie ene osom ensensem hu nintino na sese no enya ade obetimi aye dom kese ne ba no dinin enti no mayi eye mrahebedwani ede Mabel Sanot eye James Agaga so no ana nkoye eye dom kese ne ba no dini sane ebeyo no so no ebetimi abo adwuma sonkon na nsakiremu omampani eye nyina na obomodin a ede eye sansakiremu no ekoma mrahebedwam no odefa eye speaker ne so no efri eye article 78 clause 1 ewo eye oman Ghana ya mamra anim a wo hwe anim se appointment committee no ebetimi ahwe na bibia so no etimi akoye yantoa kaseyebo no so ne yanyina mum omampani avedi akire mekire vip omampani abedi akire na Ghana mampani abedi akire obenfo nana jin opoku ajeman wakase akire mi say National Democratic Congress NDC amanyuku no na nsen wonam Ghana de obatia ne say yankopo ya adoma Ghana mampani beremo oboada John Dramani Mahama ontumi ntoa amemu osu biu inti obapon na dwuma nyina wo 2028 enti hwan na eba ene obetia na obi apagya ne sɛ o me Ghana mampani kwa me na meba me kotu franka ene no manyimu sam ne sensem we mu na eye KSM show ine do ye fiade ya osana boss me de tosonson wo mfimpim me ne do nu nsia mu ene professor Opoku Agyman obisa ne sɛ na ya maame yi sese Ghana mampani John Dramani Mahama twidi ampa Yakopon ya adoma mfimpim me ne do nu watwe mu no abato no ntumi nyina biu na uwa nisim se Ghana fo hwe anim so betu franka na wakwa akopere omampani na wasina na yabo adwumaden ato nyuma paso ana ene ye maame obenfo na Jane Opoku Agyman eyi na no sei pempen wasini pen NDC amanyoko no wano mo bre part no position chepa papa ena omo ye adwumaden ena twede amponyankopon eka Ghana fo akoma sei wanom ehu NDC amanyoko no mabo na wano mo mutumi fisa Ghana sampempenso no na oman wa hokyerem say ya Israel kaka Enquires wo Misrim no na Ghana wa sa Enquires nim ena twede ya mponyankopon efa Ghana fo so eto abade ma ndi samanyuku no enti tumi ya Ghana fo de ma ndi samanyuku no enya say Ghana fo to aba say wo metena se na mo mpa nipa obehye Ghana mampani anan da bi na mom omoto aba so mo prempunto wo matetere mo mpunto ene wo mo ye die ho no mo hwe to aba ne santi so wada no masode notice obi ka say Ghana mampani kwa hwan na eba na nwanwa fi say mi ka say aka finhia pode be ye mi no wo manim a wada mo gusu ye adwumaden o kirema sese mpo bosha omo hye Ghana fo no toto na muntumi nya ye wo mu so mo ye adwumaden na nso omundu bosha ne ho kra enti pempenso we ne ho behia say Ghana fo nyina NDC amanyokori mu mpanimfo mu ka bia wo nyina be ye baako na ko mu nyina tai Ghana mampani ene ono omampani abedi akireki no ma ye adwumaden ade Ghana ko bosha asase so na bosha omo hye Ghana fo motuma so fi say Ghana fo bre ye ne bosha omo hye wo no ene hia enti ene so bibisa ne say obetu franka akopere omampere woni samayoko ne dimu a ne branso yen pempren de aso ne say Ghana fo pempunto ya kwanye yenso hu sensem enkoye enyinam kane edundum tese Ghana mpunto sikasem endum pempenso a eno Ghana fo akomadwo nti yemfa de obedi Ghana mampeni ade nto nche ne yem prempunto na ya Ghana fo yankopɔ ya atom na ya bohye a omo hye ne yensa soso na Ghana mpunto ba omo mprempo Ghana fo nankasa ebeto abade amom biom Professor Jane na no Opoku Agyman kasa ye no emunchiremu nie. We worked very, very hard at our manifesto. It took a number of years. Our methodology was demanding, and our presidential candidate then took the lead. He had a speak out tour, if you remember. Poor man going around the country, engaging people. We followed when we did the manifesto. People volunteered, and I want to use this medium to thank them. People flew into Accra. People drove, just coming to share ideas on how we could reset our country. We didn't have money. Listen, it was a very, very good experience, but we all felt energized. We had a draft of a manifesto. We stepped out to campaign, went everywhere. The people of Ghana were merciful. They voted for us for a reason.
They voted massively and we remain grateful. They didn't vote for us today to be talking about going or not going. They said we should come and solve the problems. We have an agenda. What we inherited was a very, very tough situation. We have work to do. Whether we are going or coming depends on the work we are doing. It depends on the support we are giving our president, who is leading the charge. And it depends on the quality of support we are giving. And if you're already going left and right and center and back, and it's not even time, I think it's a betrayal of the cause of the people. And I don't think it is right. So please help us to fulfill the dreams of this beautiful country that we know can do much better even than it is doing now. DLFM 106.9. Ene ya wuti ye ayo my Ghana man penny ebedi echiri. Obinfo na najen opoku ajeman. Yentoa kasiabone so ni edasoa ejina omampani abedi echire ho ensensema na professor na Jane opoku ajeman na yakwenyamu enhyiemu ediama eye outgoing ambassador Edema Federative Republic of Brazil Edema Ghana Marina Madeira Musa yade a wabobo adwumaden kase pa wo man Ghana mo hwe nkaboma ode aba omamienu ne entema na chese Ghana fo nso ani asoye papa pa na nhyiemu no ekoso ana Ghana mampani abedi echire ejina ye omampani anemu Ghana nina anemu echemu so obia ani asodwumadi a Madam Marina ebeboye ewo man Ghana mo sanse o hwese ne wabo ne homode ahwese Ghana ne Brazil so nkabom no ebetimi akoso ye na chese wabo ne homode ye pa no fa kwanya ne so echire mu a se Ghana ne Brazil etimi kabom na chamutu ebitimi ye adwuma ebeboa energy sector no esanse Ghana for ayomagen se yade omo betire ma discussion energy sector ni netimi aboa enu ntini so mo ne Ghana Brazil state owned oil company Petrobras no ekaboma ebetimi aboa. Our relationship goes beyond the usual South-South cooperation. We have other reasons why we are together. And I have noticed the quality of the relationship in many areas, beyond the socio-economic, also in terms of even agriculture, in terms of agribusiness, in terms of the UN itself and the ways in which we support each other. I noticed that even when we were at UNESCO, and I noticed it again today in a very, very historical way, especially where it has to do with the DR-250, that led the world to recognize that the enslavement of Africans still remains the gravest affront to humanity. And we recognize the role you played coming along others, and all of us getting is 123 or so votes at the UN. We are very, very grateful. Eniya uti ye Ghana mampani abedi echire Professor Jane Nana Opoku Agyei Nenwechi an outgoing Brazilian ambassador de Magana Madeira Marina Ekasaye echemu se ade a wo Ghana mampani abasu ye papa penny India endisi abani nesan se ohwese ne omatimi aka Ghana abomu ama yesikasem so no etimi akoso na hoade etimi abamu na no so nani aso de Ghana mampani aye no chema Ghana key partner pa edema Brazil a wogidie pa asase etimi kabom ne jumaden a ebetimi aboa ama no so mamienu no bibia etimi akoso ye no sanso ekasa ye echiremu se yade a omampani ne omampani abede eche Professor Nana Agyei Opoku Agyei moda omasi ye pan sanse jumaden obebo ye nina no omatimi aboa no ama na juma ni nina no etimi abewi. The identities are so many and we have to make use of those identities. It is now incumbent upon us, upon me, it was at least, to revitalize and update these relations that are, as I said, historical. And in light of the need to respond jointly to global challenges that we face it more and more, such as hunger, climate change, and misrepresentation of our countries in international organizations. Brazil sees Ghana as a traditional partner. Our dialogue has always been fluid and our interests converge in a number of things in international fora. Eniya uti ye outgoing Brazilian ambassador Edema Ghana Marina Madeira. Yantoa kaseyebo no so eni nyina mu ewo nkran.
pompone temo na make say Greater Accra Regional Security Council etwanetia ekan say resec empenifo wonu mani abere pa sa kurotoma enya semkuma kram na de sha wonu mudwuma epo musika de go mbotom ewo eye kwashi lagoon eno no wala poma beach hono mo no omu kirim say wonom amade hye chese ne enefua pode aduonu baako omfanya hosiesie no mutumfiri honom efiri say wonom ba bedwiri baye ho nyina to agu babi kram na emperifo kirim say ede adea mom tete la boma ene ne potem honom la dade kotopon mensene mo no chese o hwade ani pa ba sisi ewo pink flamingo potem honom no emfam emnakwan mu kra chese mo nkwankwaje tumi krata emfam firi mensene mpanifo bia nchen ana mankaza modem mope egwojisi abrosan adampa ede asisi o my Ghana eka kase eda ho no mansuo to ayiri efam kama na etene kro na emfa nipa no makosi nsuo kwan ana mode akasa mode musika sika ba mata so nti makosi dan ede asi wono mane nsuo to a na ayiri fa nipa ye wonkran ede ade a wo kire ma asem wei se o mantu ho ana mo ne emubu dan nyina ntu angu ebedu baabi no ebetumi akwakofa to ye nchem ene nsuyire ede abre o my Ghana na enne ana Accra Regional Minister mechiranka bo PremierNtem suafo oniminyamfo Linda okru bombodi tietia ne chachem ekopie mu awa site ho no chema ne nyina ye hihye pa abande agwakomo ade bo asa beya nsu etojiri fa de hye wonkran ene o manga na mame ahodo pii no ye betimi ese ho kwan na wo kirema asesei enibom tete sa meme no osra woro mata defua pare de nu ba kone de 21 days seso no manga santu no manwiri dan de a abamba bedwira go mudwiri gu nsu aka ombebo no wombetua oniminyamfo Linda okuro kasaye no emu kiremu no enie. We are currently at Laboma. We are here to assess the place and know the kind of building that are designated within the buffer zone. And so all those buildings within those buffers will come down. And so this one, in fact, honestly speaking, we're here to do the exercise. But on a second note, we were told that the occupants, they've not been given enough notice. And so we are here to let them know that we are giving them within 21 days. Those buildings that falls within the buffer should be ready within the 21 days. Either they demolish themselves or RECSEC will come back here to do a demolition exercise. Na no see yepe ena sentro fo bisa ne se yama amie na emra na ade sisi sa dan akese e wala dade kotopon mensini mu no na mo hefa mensini mpanifo no mada na okiremu ade bia ntesa okiremu ahwe akade a mensini mpanifo no wona esa edu pempenso a se nimpa ya omutu sa na mo we no eda no musina nadwo omna Ghana mpanifo adeda anadwo de suom na omasini ntentem na omawie ene wachi nso sa assembly ni mpanifo akosem kodwiri pe na adihia kofa land gas ene atiatefo de tata wonom tese yi de empanisi sabe patapeapeto de mra na woro enti wabumna so wanye pe no wasi dan de a na wasi asi bebia mra ho kwan de se de tie be 21 days ne so no manwira ngu a wombeto mpega. The last time we came, some of the buildings were even at the footage, and so we told them not to continue with the exercise. Are you getting? But sometimes people push us to do whatever, and then at the end of the day, they'll call you all kinds of names. And so they know, the Enquires here knows very well. I'm not sure they even have permit to do whatever they've done here. The assemblies are here. You can find out from them whether they've given anybody permit here. They don't have permit. They were told, not that they were not prevented from, raising the structures. They were prevented, but you know human beings. You leave in the morning, at night you come, they've raised the structures. And trust me, some of the buildings you see here, within 2-3 days you come, they've raised the structures. And so they work at night. And people here are very armed. And so sometimes we tax the assemblies, they're handicapped. Unless they have some kind of enforcement to support them. Without that, they cannot do the exercise themselves. And so that is the issues that came out. The last time their even task force came here, they were sacked because the people here are all land gas and they were fully armed. And so the assembly couldn't handle them. And that is why we've gotten where we've gotten to. And so most of the buildings will be down. And at the end of the day, you don't blame us. Se moya de se na mo anya na mpanifo dwurugu a momfa sombo no emfa mo mpanifo no ene a wuti ye eye nkra PremierNtem suafo oniminyamfo Linda akwele okru na mote ne nkan ne kwakura mu na oniminyamfo Anthony eye na kwanu Greater Accra Regional Political Coordinator enso kase kirim se mpanifo PCCC adande CC la Boma and afinso ye kwashi lagoon mu a chese asikwan kra mensuo to ebegyida kumnipa enti se de o maka no
Nyankopon ya adom 21 days ni du na o ma nwira o ma ga na mra e de o mbeto o level. The first is to restore the waterway, the water retention path, and look at how to do some engineering works. Then the heavily silted paths. Where we are standing is a heavily silted path. You see that they use boulders to silt the waterway. All these things, government is going to take steps to reclaim this place by taking out all these boulders. Then those buildings that we believe are also sitting in the heavy waterway, we are giving them notice to be removed. Someone will say it will be unfair for us to be breaking down buildings today. We are right because none of them have permit. We can break them, but upon other consultations, they are to be given 21 days notice to start removing their properties as government, one, dredge the canal and then start removing these boulders. Then we will face that one in the subsequent. Any awoti ye ne din ade Mr. Anthony Nekwenu, Greater Accra Regional Political Coordinator, and Amote Ninken. Yentua Kasiabone so na Ministry of Gender, Children and Social Protection at the Adjoa Agyei say Fidjabeye 70% or more livelihood empowerment against poverty yearly program nasenong. Say the yadio musika sema kwa ni mama setena so no akoye nto mo hwe say omo nsusu no ebetime free a year program no aseng. Na ye Minister for Gender, Children and Social Protection na ye Dr. Agnes Namomulate ekonslashe ewe tifido mantemu anodi tuja no chemu say Fidjabeye 350,000 ana chesometime anya so and so our program na say ama omo so abrabo etimi akoye no so edituja HM say ya de omo person puntuo etimi ekoso ntina ban ye adwumaden sane ebeya anya crafidua beye 400,000 de omo so no ebetimi abehye program na sane ebeya ye fidua mu so omo so hia moa no omo so no etimi enya akwenya enya faso our program ne so. Like I said from the beginning, the target is 400,000 household beneficiaries, and proud to our reassessment, we have 350, and about 70% of the 350,000 households are going off or graduating from the program or exiting from the program. And so when you look at it, plus or minus, we are doing close to 300,000 or a little more to make sure that we get the target. Those that are left on the program who are yet to see significant improvement in their livelihoods are just a few, and so we are working to make sure that by the close of the year we have the 400,000 household intact and they are benefiting from the program. Eniya utiye Dr. Agnes Namomulate no ene Minister for Gender, Children and Social Protection. Yantua Kasiabone so na yafia ni fanchire o my Ghana ya sante mantemum na yakọ asande ai me wafa asifui nya sebukuma ofia ha o ye na benden yankọ asante mantemum na enya sebukuma kra wode woni kire o my Ghana ya sante mantemum a adehya wo mo Sama ahafo no north mensinim awa sante mantemum wonom de adesere ade ato abanim say in fact wonom akwan nyina nyo akwan ne nya baako wo hwe akwan adesere ne nam so a na akwaye owu fidie e de ma ne hye no sensei ade hye ne kirem sei wonom so no gujempa papa nipa nkwa e na omudi gura to pre wo manyimum ehuma sua ho sensem ato ape mechi education and afia pomude ho sensem ato ape fi sene so bi yade na yade ne kwayere sabia putipura sei ambulance ntumi mese kwa na ye nteche nkwa je se ehu ankasa je se aye nsem pim o kirem se ne adusiafo ko suku a nteche mo bronsabe esinimpa mo kwa afuom kokwa asia okwakoye kokwa adwuma ede adea enti amasika sem nyina basa si wantan okroduanem na mpenefo kirem se o man nte se Ghana man penin ogusu a ode eye big push agenda we ye hyehyeye abade abodi Ghana kwan nyina nanso ade hye wonom wo ahafo ano north mensinim a krodua de anda so ye Osama kro no omunya asomfa so biam omu kirem se wonom akọ wonom abanam sini enaso emprepi ntemuni wonom aka nanso openi womadia yinani sesa bi peni bone waje na womadia ayi mframa bedwam kyese mo aka de aya na aye wo ya yebode intemo sina ban sede watwa wo maja wo watwa nani aja wonom no emo wonom kram openi po no eye youth leader odi ma Osama
ye mo fa se Martin sumani ora de se de to oswafo no hwe o man Ghana yakwan ene yakwan tempon sensem meche Roads and Highways Minister oniminyamfo Kwame Gavins Abuja and afin so National Democratic Congress endi sam yoko nanim say omo sra mo pa omo akwan na nye enti aban wo ya Ghana akwan omo so ka wano me na mo so fata akwan pa se omo befa so bie wa oyi ni DC ene ne pay for mo wa no omo hu ye mo bo no ye nyesa ya bre ya ko DC ho bre DC so omo se omo de kwan mo contract na be bu sumi siani ya hu contract no 2025 ena omo se ho ba be ye kwan no 2025 no akosi ya hu se contract be si kwan no so mo ho kwan no point e da ho won se kwan we ba bia ye tro we no I pay for ena me ba kuru na pay for no so ye de e ba pay for no obi de ne yere pay for no take off from osu ye. Oh, chasa painful no obi de na yele kwa resabia moto pe ne tumi fa kwa no so enti painful ne timoto no susu na tem ofiri akire to fom ena be men na nu dem a wote atem su sa atwa agadwo ne nyina ye kwambone ho sensem ti ene a woti yi ono ena ye youth leader edema Osama Kwadwo ne din ade Mr Martin Sumani ena wote ne nkan ene wachi na adehye a wonom ewo Osama Penny Bakodi wanim Mr George Ofori. Ena adehye aka se chirim se. Se in fact, one more brepa. One basra pine. O my Ghana japade no mo kan ho afisa mo so mo to aba. Afi bia ya abato afi no mo to aba pa. Nti o basra ban akwan ne nyekro mesiesie ma wonom. One mo chirim se. Efiri Osama ekọ kam 2. Ekwan ne hyedan wo. Etia bi. Na so mahwa ban anim ahwe ekwan nya tete apansa ma prokra. Emene ahyan kura ntumi nkokura duanim. Omo kirem se sese enso tuto edie enyo eyomonyo kra chese ekwa ne dum pempen so chese ofa sokra emfa kwasi bone baka ne se impossible chese ofa so enyeje kra eba ne sa pe school fo mofra omo ntumi nko school titifie sa obi kwa resa bia mpa omo kwenko enti ombe sra ban bebe ye dodo na ye kokwa akuafo na akuafo akoto nanso ne omo no ba ye nyina kadam a chese omo ntumi kwenko fo mkofa no ba ye ne ma enti ombe sra ban so yi akwan eka Ghana de hia adehye mo Osama wa hafo no not menseni mu nso omo twen omo de aban mrem me did do for the George na baby aye Osama adefra na ye de to abanya nim efri no maso ya na se kam tu eba Osama no kwan a enyenyenyenyenyenyenye ye de ye sra aban se onu me hu ye mobo enkra kezinkete efri Osama hodom eba no maso ya na se kam tu school na dan so de to no obi an hodom wotimi eba school empo wodi moto na se efri no maso ya ekọ Osama hodom a untiri fa nko okokodura mo park moto wo kwan ho mpagwa na se waje so sampagwa no buti yesra aban yesre no ye akuafo kokokuafo se wo hwe records mu a ewo Osama honom no ana se no maso area no ye de kokoko pa wo hwe records a ye ti kokoko ankasa a ye de boa Ghana economy no enti yesre se kwase de bia kas mu na iba belodu koko bodie koko nyema bebre ne ye do no honom enti yesra aban ye kwan no nye sanajo obi yare ewo Osama hodom na yede no ba hospital eya na yawe hosem enkankan ne apemfo so obi nyensan ka obi wo Osama hodom na se yede no ba kromu a wa hwe se nyensan aka obi na wosati moto so kwan a enye in fact ya na ye bre nti ye sre pa ye so ka Ghana ho ye to aba nti ye sre pa sa aban omo aye na ye kwan no ontimi enye maye se de be aye so akoni abadie ne betimi aye kama ne ye hunu se aba ye to no ye so enya so emfa so se de nti ya se afre ban ho se sia na nam ye kwan no so nsuoto womba ko pese suku wo masalaki kasi a yasom fiada bia ewo ho yakasa ko masalaki jura wo dware a wo de wo moto kwa unduru ho asoro dan ewo ho nsu adan nsuo be gye mu no saa dan de yanko suku yakola bia ni wo ye be ko suku ya fa kola bia eni a oti ye ayo man Ghana de hya wo mo Osama Kwadwo no wa hafo ano nof mensenem awasante mantem akwesem ena oti ye na mane boy ye nsem twire ni Babara Kranten in a different my Ghana. Yasante mantem Osama hafano nof mensenem ebesom yen. Yantua kasia boni soni mboremu ewe poemantem anatememfo mo wan agavenya on Sanso na Mount Mary
College of Education Community eye takpe ene eye mpotema hodewa eno ebe eye so menya wo yilo krobo eye municipality nim e de adisrekra ta koma eye Public Utilities Regulatory eye Commission for ye twaniti afren PURC e chemu sa ya de omofa insuomu hauntomu mpemode anya bibi enfa ho enfema wom na tememufo e chemu afidua be ye oha de anya de nsuompo no be ye na watwi bebre no manya bimpo ade omudwuma esanse pipeline wo hono ma na hono muso no munya nsuo ade free na ye contractor ye adwuma e wo so menya pon eye kwantempo ne so no wasai pipeline na no so no akoda ne oha kese pa ede ama wom enu ntine esanse omuni nsuo no eye onuma stream enu eye nsuo a emoa enum bia ndi obi anum na onum omunso ekose bi na omudi aba be ye omudwuma omde aba bedi omudwuma hodoa ewo mumfiemfiem ha adwen nti wo mosre eye PURC for some momode anya bibi enfa honom sanso na omokasa na omuchemu sesese no esanse onuma stream ne enti eno nti no muntimi mfanye aduane entimi nom so omonso aye nipa ni nti na chese eye tanka operators so a omoton eye boho nsuo ni bi no ene awokota 250 300 omanyima ye den na obi sa betiska 250 300 dia to nsuo na watwe no so de ba bedi ni dwuma na no so akoye oha shonko e de ama wo enu ntino omomamade aheso betimi aye bibi e de afa wo ekobasa na omonso no mo from beko school no esanse nsuo ni ho ntino mo hu kwan mo fa so akọ school na no so akoye oha ntino PURC for emomode aye bibi enfema wo 2 to 3 weeks since we are experiencing this crisis, and it's very bad because we are all depending. I think for the time in the morning when you come here, even the students and mothers, that's what they fetch. Everyone from across the street, from people at the neighboring towns, or should I say neighboring surroundings, they all come here to fetch water, and it's very bad. It's been about 2 to 3 weeks now, and this is what we are surviving. So imagine if we are in the dry season and this stream is not there. Where are we going to get water? So we plead on him to fix it for us. Thank you. A resident of Mount Mary Down, Agavenia, beside. We are having this crisis of water, getting to 1 month now. The tap have not been opened to us. So we resort to this stream. This is what we use for our food, our washing, our bathing. So we are praying to the government and even we are praying to the contractor and DMC to come to our aid to fix this water crisis for us. Because all the children, all of us, we have been coming here and this is where animals and all this feed on. And we also fetch this water to bath, to do everything. And we don't know the DLFM. End result of it. It can even bring the outbreak of diseases, that waterborne diseases. So we are praying. So those agencies or everybody who is involved, we are praying with them to come to our aid to solve this pipe crisis. Eni ya uti ye eyetimemufo mu so menya ewo yilo krobo municipality nim. Yantoa kaseyebo no so na yemfa yene emfa nkyere my Ghana. Yafra mantemu mekyere voter region. Na meka say abaya bia wanya mfinhia no aduasa baako 31-year-old woman. A person for answer can page say twe. Na wala ma hye onkotwere aban kukum mfinhia no pode miensa no nya dwumaden emfanka ho adenti a wagye atum say wakwakwa wi obi ba afi ne wanya abosome pode nwotwe on 8 months old baby wakwakwa wi awakwando edwanim framantem nti a person for answer me wafasi onkotwere aban kukum kaka vise ne na de waye no am say we free ni party biem na nkrata eye framantem mekire voter North Regional Police Command wonom kasa mafo Inspector Felix Kwawu enhyahyaase no wonom akirem say eye mwofa say ne din ede Stella eye Amazomi ono no court no ewo Pando Circuit Court ene hye ne say osana bosuma ibu ne toso emiensa ana wo hye ne say omma mmodin a no nkonko da fiase omhwe ne nsemu a no hu so we no kre wakwa wiaba pa awa Pando market ho nti no we de wagitum se wanye ne court na hye sesa na te de a oprapre kira ma no mfinhia miensa onkotwirim no nya dwumaden ka ho na enkrata court de ba bonte ne kirem sei asem wesi ye awa kita wonsa bosum atwam na toso edunsom mekira July 17th na asem wesi ye ewo mfempemienu na do ne nsem a wonu mu kirem sei abofrei ne maame
when yan fish na aduonu ba 21-year-old Gloria Zabe ne maame pa wo abofra ne din ade Gloria Zabe na wode mo kirem say ono wankasa na damfo maame ono nyina adwadini na mmodin akopie eye kwando dwane mamu digwa eno ka cha ne so medafo wonim me bai osua afini wonya abosome no enwotwepe so ni mama wate na meda me ho atobag aba na mede madwat nyoma mede adwa mede ni nyina de ahyem kama na mede akofie nti so me bai mu mame na me kwa besesi am afi okoba ya hirabasa na damfo ya de din di style oni hwanom na ba afini wonya abosome wotwe nso a ono so ayira na o se ede asem ni ene dade no odi dwane nyina ye ne ho hwe na we hu na kira kwan da ana kokoi ya positive amane say asutire positive mu metie ma asem biem de se ni o me ba ya me nija me ofa se me ba ya omko me hu ba bia a kire din ana positive duaduam ana msaka kan eye amezome ewo kita won saboso na de toso etunwatwe July 18th ewo ye taviete eno no eye kuro ba ko a ewo eye kwa me kurom eno no wo otimantem nim omo kwa je se wakwafa abofred na dwane yampa abofra ne yakopɔ atom bibia anye no na post photo to na no bisa na ye bisa ne se me wofa ase na abofra yi de enti na wakwafa no kirem se hwem eye de enti akoba asa no nempuna ena sha ne se onko wi abofra no na mfa na mla na mumfa ne nya fast cram na kwando security court kirem se yanya ne sa enti na yakita wonsa ne da toso aduonum ne di kan ede kwatwa ba kukum se kina ho nam kakra twen ne yeba nannom de duama na court esa afra asem no ewo sana bosome ne na toso amiensa na o kire ne se asem no wagye atum se no kura mpane ampa waye bon ne diam o my god na mra kire mu a wafom enti kwadam finhia no pode miensa na yadwumade ka se be ya na yakopɔ ya atum na ofiri mu fia bone a wo ye no wonye biom sei na mpona na o hye ne so nkɔ wi abofra ne raba se watupia fa America tente okokura enti wei ene awrahosama efiri kwando circuit court eba enumere yi yade mo nkire mo esamo enti agye tasika ode ne kɔ mene o mache no ko wiaba na sabe won prase ko wiaba ade enti na se okowia enti no oba ko yi na no ewasem de bia okodem ekire din na yankeka madwe nkire ne bia Facebook no so me wafa se Joshua esedu de aba no so man adwome da se na me wafa se wofa K woso di free Kwame Nkoma Sacre New Pen Station hono ma o chem senda MP amanyuku no wanam demonstration na so fantastic ode nchia kese de mo na bo Moses Abol mote obete na Richard Ahwede aba no so man adwon Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa na adwumade amobo esam oman Ghana na kasebo ne official ne mo desa no manama na enam DJ Ghanaian feeling so Butcher Station DLFM next kasebo ne onapo was keep it up the excellent work done. Keep up the excellent work done. DJ Ghanaian ye Butcher Station DLFM next no different ba o chemse kasebo ne onapo ba me de ka sen na ode aka ho ede abam na me wafa se master planner junior kentampo o chema o communication officer ede ma kentampo not MPP amayo o chemse fantastic news by all standards. Also enjoy kasebo ne pa na authentic and genuine news pa keep up or say keep up the good work and check as yankoma na womi ekosua owusu incoming Greater Accra Regional Women's Organizer we every master planner junior kentampo communication officer edman pema yokuno o kentampo not and ode nenkrai edifa Facebook no so ed ebaye gena ne yeba wo chen ofia honom so fana men sofa ansa na no tianyim wo yeba sisi a member besiaba give me your number na menya wa kuma mu member sister mamu number na menya wa kuma mu member give me your number na menya wa kuma mu member oba mamu number na menya wa kuma mu member o send them the way I deliver my rush I the pam mamu number lady you are looking sexy you remember me some yo floxy but I when you tetia much our hips so front on chede lazy sweet mamu number na mu call menya o basa me ya o fine eh big our hips I send your tall mutum hu do favorite drink and wine I'm me feel to them number enti so fanyo mo na de atwa mama mo no ye ba wo chen ofie ho no na empenite sabe so fana men so fanti e na ohena pakan emu anye duro no enti so fana ye nyina so fana yenko o mampani be de kira kasa nne ye maame obenfo jina no poku agema kirem sei dodo na kasa tituru ne andi samanyoku ni ma Ghana mampani ne bre so a
on tu franka bio ewo on ndi samanyo kwanim kopra mpanim bio enti hwan na eba sam ene wakasa kyerem se sansen no munya aka na Ghana foto abasai omo pempuntu enti efiri ne kompeso beti sasem ne bio kura na ndi samanyo kwanim penifo omani abitumi ne munyai na munyina montai abanye kino pempuntu ma Ghana fo na mpuntu ti na Ghana fo ato aba what is ma aka sese ya one na ya adwen anase Ghana mampani kwa ese mo po bi sha na ndisese ya na mo mpretumi ahoma ne dem 05340 50199 059340 6565 Ghana manyosem tumi ayepe na onoma ne gretin puntu e ma aka safa ho majo me wafa so ntumi antwen kafra majo Hello wafa sante ya majo meju so ne mpom design ogoso nya za fuye na dawroma ya dase me yentie we mami wakasa ye yanu siam esense die kwosoro eni ma nko ye edize okoprise wonu anga za kwa begina kura no tabi obura ni pa edusuo na beba eti die waka no atasumpa omo majuma na juma ni sadi ni ehuru so ye juma yira ya twa so die waka die edara sepa meso medas mo fase asante zongo no ahoma ne dem usu betumi afre abaswa na 05340 50199 059340 6565 05340 50199 059340 6565 Majo. Hello Wafa. Me wafa se mavis kaswa animre me yentie o. Wafa. Ayabo. Ya isma ya kasa ya sape pe de ya to aba na ma omu so omu ye no ana so omu hwe so. Mo pempuntu o. Omu kwa ndi si kwa na omu techi na wan na ekọ na me na me bo mu ja sa no yen kwa yenim. Yo, me da se pa no so adwentwere honhom animre odi aba Majo. Ofa. Senior phone na Bass Western amansie prem de me yentie on free time west. Yo ofa me da se. Ofa. Ye besre. Se amanfo nya abotre. Mama na mamu edi na dodo say. For mampani ka ho. Sorry. For mampani John Dramani Mahama. Better. Na mamu edi na dodo say. Ya ni pinido. And also for him. Ya besre. Happy to pinido na dia ye ready for that. Enti o monto tire wo man no emfa magen. Yo. Enu ne hia ye sere wo mo. Me da se. Yo, Majo. Kafra, ma homa na du ba bia na obu atopa nti ete kwa afa me nyamia me nhyɛ da kra Majo. Yaja. Me wa fa se udi na bia kasa free. Me di titi. Petiafo me kasa free voter region bato. Better me yenti wa nimre yi. De ye ma me kanu eye pa. Afi se nyasa wo asem no. Se na NDC ba ye here se na NPP watraso. Afi mo sui wo anya bibia na so tam eteta de wo ye dede entinu yesere obiaka na no tum na ye fa ye leader so etonya mi so na ye ta aban na chi aban no o fa ye kolani na FPP for the ye si wo mu ene de mesre wo nanka watwe asan why mesre wo de ma twe asan medase pa na wonte ase a wo de amame anumre Majo dezo chama ya wako de ya mi adumo champion man na ya wobako de tema na yaro mchema na yaro boss me yenti wa numre chama Ghana ni eti ina me kato Ghana eti ba Ghana be America na Canada but be is only yan ewu ko because omo di here che o se ata fara ka anything bibi omo ku ba Ghana see ya de be ta tempuda no ma ye kwa na ta kwa ne edini o ta ta ye kwa ni e mu ta ko shi bia yo ye pa ka print ke ka ba fa kwa ile obi di fika yenye ne he o de ka na me pe ko diska e do mu nyane na mo na jama de ku ka se o so obetua obi wi ya ka na me se ekeri na me boa na bia yire na je yen se onu de mpe enti da wo jama me tiga na enyi enti ta enti ya na me yo me da se na ya so do adwen kire de aba Majo Kafra animra say mahoma ne me wofase fo na ahoma ne ni bi ne mu ni ye kura mo fa ncha me wate ahoma na eye me saa o Majo ya mo bla good evening meju so ma ho fe udi na bia kasa free ya free me sister ma me kasa free adenta fla hotel Johnson better ho fe me enti animra yi
na ye ma me kan nya me nsira no pa be bra Kwadwo Awon fe tema na pipi wo so we dem pa chewa na ya to ne niema no in fact me en fa ne ize be papa we ba ye no mum en che ye nso so ya ko market ya ma hu sa cha ya mo dini ye de etimi fa okay niema tin ye de eba yo wa wi me da se majo ja romana good champion man himself na odina bia ka sefre senior Oje kama ladi babu tadodowa o ladi babu tadodowa. Better me yenti mfi dodowa senior man. Oh, ne ma me kanu ni adwen pa. Ni shano ni suma waka ni ate NDC fo. Yo. Ndi ni country JDM President JDM. Se on shene sapo munisi na on twitwi mu ye na kana on te. Yo. Na kana infant mo pa infra. Na kana intumpum. Medase yo meso medase pasa wo freye efre dodoa eba adwumadie ne so na kala skola baya nanka ya fase se ya ma ye die na se de aya no nabo bi ni sun o se de aya no entikase bo no ye di si majo hello uncle good evening hey mo fase ma me afua unhuye yankopa na adum hu ya uncle na awe ya me adum temayewa mpocho nje community Mpocho mo committee 9. Better. Enyo no so mate? Yes, uncle. Aha, nti bibia be fine. Aye. Yes, uncle. Me yente wa yimiri. Uncle, I'm mo de ya politics. Ba kaka makande. Master there the way ya mahen. Wo Ghana ha no. 1 year for mahen. Ana na mo hwehwe. Yo. Mate. Ya me nshira opi ida wadwen nshira da ba aye. Right. Majo eno no. Ya ne sika yentumi mfa biu anamebwa ekire din enti mesre wa wo frɛ na ekate ye no nka mede utwa to na nso amfa enti mesre enha ho mfrɛ na ofa obesi ekire emfa ya bre na so ya bia ne sa ene ya da ben ene efiada na ne no sade ye no yenso so ye kofie ntem a eye mebwa sabe nya da bia na ye betenem na 24/7 24 hour economy ne Ghana man penin de share menu mienu na ode share ye nsa se ye hwe aye ye wo DLFM ha enti no sesi ya na nyuma ya de magana for ko weekend no eye me go fa si okọ rapo ye eni member besi aba give me your number na menya wa kuma mu member sister mamu number na menya wa kuma mu member give me your number na menya wa kuma mu member oba mamu number na menya wa kuma mu member osande mu shede we ya de leba ma russia ade ba pam hu mamu number lady you are looking sexy you remember me some girl floxy bara we nyetiatia mu shawo hips so front on chede lazy sweet mamu number na mu chow call menya o basa me ya wo fine eh big our hips I send your tall mutum hu do favorite drink and wine hey sika me wa fa si sa kwa de hwehwe na wate oyade hwehwe no pa because anyum we no weekends we be ya adwuma okrum na senior man pa enwuma ewo krom ne de ene ye de yen etwi na nim se nka we ka asem fuka dwuma mediu enwuma wo krom se wo Ghana ha nyina na eye the latest banker in town ne de friend saying etwi hwan the boss anwum no se kwame papa bi tedi ni ye papa bi founder at the House of Dear Fan Club yam papa daddy Lumba ne banim pono no do nya ne yafunu mu ba nya one ne wo no nanso odo ne pa ofri Amsterdam Holland Bagana baby odi kan akoye hen papa na so ofie East Legon ti se kwame o se papa ni ho no ma won tena fie nya sa ade no enti wa hia se papa na mo no wotieti akire ba sesi no ente obefiusa ye bra pani Calvin e wo nwumunum wa ye wa so tese latest one bi ba na no obefiusa ye bra Calvin wo so eni shi. Okay. Na ya sister Denise enu junior be feature wo mo so. Ana ko fitela de ono be boss nko wa chiri because ne voice ne nye obe hyenwom no. Yentumi ma ko fi hyenwom ne sa. Enti no se kwame enche latest one be san ba. Na wa feature ya bra pani Calvin fosu. Ana fi yenua ba Denise ahofedu papa bi. Ana yenua junior fosu. Emu be de pasanwom ne de opani esofma be pai. Se ne de eye de ahe na ekro. Etwi and that's your weekends. Into the bay day. When was that here now? Said the last work, you know. Say a best one. It do weekends and I'm on course light fit and modem. And you're fine. Blue and now red. Yes, yeah. And you're fine. Say weekends do. Not of be a best and all song can you shring. A dear. Then I would. Then I would, Miss Row. Entry and yet ready.
Sir Kwame dear, in fact, Yamian Shana Mentia, Sentino, latest one from Kwame Papa B 2026. Onishi, na denyu me baye. Emu desano manam na ansa ye bekono. Kofi, ma yam turn out na yemfa nyum Ghana for kwana nya sa netie. Sa netie. Enti no kase boni ye de asia, emu semufo ne ye Miss Mabel Adwi ahofadua. Na ni aba tegedeja. De tire hwete sa kirekira homa. Osemu ma yen. Na me wafa ase Emmanuela osanya ako akete eboaye. Ewo kase bodem. Na nso yewra studio no ye huno. Na Champion Taylor ede apiemu ewo Facebook NF YouTube ema kase bono nya behwe na nse ni mode moso ni panti Ghana fo amunimu na ya momane mumu kakra wai na weekend nka ode prepare nkanya bad kra na DJ Zigibi senior man himself echinchim kase fidie no from adesum ya numrei akenka fo benu ayesi nkunya beso mo no edi amejoso ya wofa ose ade ya de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mautedin ane bantwere bona na otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa ya kwe no DJ Afiba international DJ fiada moso from now to 10 p.m. enyomo no eye dia we kasa bia ni machire din oba besom kopim no ndo anu achi DJs give better say no do nyumpa agemotata ya me ya adoma Sunday shiame na yamfa den mesom gise dwumade ne mesom mo sese yi de se kwan papa benyum na ye den ekura na anya sa ti wo se nyum tate ye den echi se nyum sire man tenya ka biewa ya kra mo DLFM 106.9 DLFM 106.9